kelalo. Kita tangar ni Legend English. Alang li non ke BJP spokesman loh. Tapi alang li tu disambu tu salwar be alang tu. Pen APHLC party Aphan mate jaya kata Aphan. Lalu ni tu youth wing Aphan Lamvoi ni pido. Sehala bangsa Lamvoi along. Ni tu Eson Sony alang tu kanijia pun hak. Ni tu rada Aphan clarify Aphan sini tu non tu mana tu Aphan lo. Lalu alang thebang ke la bukan lo. Legend English alang li non ke BJP spokesman lo. Alang li Nili tumpan mate jaya kethar pan karpok alang. Alang lihat orang so press meet long pulo. Alang li tum ke bongo sena Aphan tan kacini abe kusipi. Aprang si alang li ni kan. Adun tu alang li nije tulilo. Bongo sena lake extremist organization tangkang li tu. Dagang tumah tangkang. Alang li aprang pulo bongo sena Aphan itu kan kacini abe api bang putulo bongo sena ke lagi extremist organization tang jalan itu bongo sena Aphan cini nelang aku suno bangela sitame pini kemang hudang mi alamang gela hello bongo sena ke isi extremist organization bu cini lo api sita alang itu pini army Bongo sena Aphan kar biang long men derek nangji walam thi ninji hai ong mate ninji ji kopi apop Bongo sena jong si or lang chini pam me kalo chini net walam amat si avelo lagi ini army alaso extremist organization to Aphan kar biang long men derek fit nangji dak pidulong lek alam tum lam heta ningjeje tapi pini yang ini alang tu pihak FIR ki bidang ta hal itu ini pun kamang budam menyati man ini tum APHLC party ben ke आज दिन क्लिप बंदा bongo sena against alam ki ningje pidlo bongo sena kar biangong do tapi alang itu pena job itu madet long di han phire ni Ada hal itu awareness na thamno na tergile tu FIR amatan tu pidani. Ilung teknologi kita tangan ni. Otor borbil lo. Ningkan pikir rahini kicho. Bongo sena ali dar hat kal kata mesti kiba. Dak seki nang itu. Laki itu lokal news nong situ teknologi dak lo. Alang itu chok ta chibu pamil. Tibonda piniar ni alang tum insam tum bri abang sini tum ke kamang limit alam manggil latung pulo kar biya tu mangi bongo sena busi APHLC amai khuge ke ningji busi ke ningji nitung la lagi jong dang kali bongo sena Aphan ki kroy dong kirai dong akar biya tu Aphan sini di tungi jona kaduk kabe akar biya pale di pulang edam tan a press meet hut alang itu bongo sena Aphan kirai alam di cetaklan umane dong si kembali hon Aphan lalu dia telepon nanti jaya kata ke press meet lang serak si opos dong piditi ningje dong piditi Dar biangong sudluk soda atumon kahino atumon ki jabu jong si lam ini nje dute cisong nunde mentu la cisong lasi alang itu bongo sena Aphan kira alam thiken ngi na posil tu orang kan tipu dar bia ke balen tu tipu dan lasi itu teman-teman karju tidak lah lo ke nang itu bongo sena Aphan kira ya kenang tum bongo sena Aphan pene ke cerap itu dom la solam se tu kadi bisar lam bini kumane koila kang hua bang sangpi ang long kang hua bang jongsi hala tumo kumane ka chidon dum do polo dang te hala ka chidon do bang ta ka chon hua bang kente
jong si bongo sena heno extremist bolang chini lor sita alang itu abirudhe thurthe alang dhun kira dhun pulonte lake manghu me lo lake mathadam me lo alang sun ka cherap du lake APHLC amai phule ki puchate kai lo ini pure he as a newspaper lo ta klanga bongo sena alang kan tum lang tum lake witness like sentinel on do lake da sentinel ko paper lo lake tu do lake dak top do they struggle for Bongo Bhumi from Assam land. They that total Bongo Seni cadres, they Bongo Sena cadres active in Nagaur and Karbi Anglong. Lagi therlaw sentinel local people on the pina paklan tu pun gitu. Andum Bongo Sena abi bisikan di lagi Bengali Sikh separatist lagi people si tosa itu. Kan ini thap kali jaya kata lagi hai. Oh, lagi Bongo Sena another trip to Karbi Anglong. Dah tu telah mula. Sudah. The Times of India lo deh. Page 4 lo. Oh, dah tahu. Forum blames Bongo Sena for Karbi unrest. Baik. Tapi asal kasih topik lah. Lasi, laki kecilnya malam kali. Alang itu cini lo. Kipu, alang ni kan ngeceng hor statement bagi Bongo Sena batang kecini abi pula. Kita akhir bangke. Latun ke extremist organization kami tang masih cepat lang kan jadi cini pamel orang itu cini pamekal ko pia follow bidi Bongo Sena latun kira itu lalu lapen angko itu cithanam thunai yalam ngelalo itu kan yang itu mengke laican ningle jaya kathar phan kipu wala Karbiang lo phan thang na ke pe jogi bangsi pini jaya kathare kajabino ahok pet amut pi alam mangge nang tum jaya ke thar ahok alam rala phan ki thamena posina tum ke thara political along klanung suno sta mithang ang hoy phan chut kali dai mithang apok phan chut kali lake rat phan siken pini APHLC ke politics ke pathe gani rat si ke pathe laga tum ning chibino ke has ke pathe kupilo contribution hai aloma jaya ke thar ke hai debt pen claim debt potena art box nang tulo laki itu je chagila jakas movement hu isi apport mesen opportunity lo je akatha hempre ki tolong ji phan kusi are democracy alam chini pameno england sangwa kya jong si ahok ha labu pin kumane mane asong mena kachi song mesi labaso hempre tolong te nang tum ngali tum BJP lo ke do party an sun labra Cisong lo mati dong autonomous terpan longlok ke pin majority nang tum lo kente pi phanon de nang tum election ki thurun na lang MP MLA MSC ku pi phanon tum karplum na lang ki thurun na lang jong sila pu ko mane ke song menta autonomous state logun pulo tangte nang tum chini pameka lo kente jong si la election patu the pin menta hai mane la bang so autonomous state ban pun pulo tangte nang tum cisong si dan no ban tum arja bindi dan no election ho people tantu marja bunjat halang lo ke the maya question mai pini na tum lai hui alam ke thang ber ko jaya ke thang ke lapu thang bak be alam pe na tum rap phang ke pamang hui ke kar biang lo rat ke nang chomak long tang lu thar be ki thot yo ke nang tum si thar be ke thot yo batai kon lo tum ki jorun ko batai ki jorun lai klang ga lape England sangoge hala jakas alam cipudam de lada dingtu alang ki umas laki sing no ba jakas movement United Movement for Autonomous State jakas movement ki prujir si umas de sing bang alang ta non bang ke jakas alam ke ningje ki ba ke dil tunge ma thate kolong te la jakas ang bong pen APHLC ang ko mane lam pichitor kunang ko phansi lam ki ba ma dil tunge honde alang ko aho alam mane BJP tu ningkan kep tar dia long cari lo MEC MP anghoy kel ken kan thopar lo autonomous state kuna kar biang lo ratu autonomous state amen belala thon good kipi gali ma autonomous state kuna away what they have done to earn our vote for the last 10 years kubilo tungi claim into public of na kende they have nothing they have done nothing thara ken lagi corruption sin thek long ke Arab Saudi sampai paklang ini paklang tu, ahok alam lagi.
alis nampak lan nang tum cima tha mithang cuma non BJP lang gitu asung jap tum nang tu hana kelangan ele bang solam lagi boli sita itu mat det nombi mesani kusila bang solam tin kan je hang bak ben kan thabra kali अपन इस्तेलाम ठंडा करना तुम BJP party बन के akimi autonomous state kipi je fan ke approvision ave ku ठंडा कौन people तुम ठंडा ही देना लबा सोला people तुम disclose ही दे राधा ठंडा ही दे people ये तुम ठेलों कि दामतांग सारी तारीखानी ला result kipi हुन मता अलांग तुम media chief convener irong pi sang ho mas ninjel Nili tuh fan BJP party penke autonomous state ka create je para kimi state ka create ban ke untuk provision avalan tu sialan dengan kita. La pela sondak taxi da MP election pra Omar Singh kisu ki hai Aphan candidate ka welcome hu da gobos afilo halasul astam penkivan state president BJP president Aphan media dan karjudun autonomous state apa tak karjudun Kupil orang ni lam thegi boy dekat. Autonomous state aku thang itu non cingwai belang, muhai dia rapi itu cingwai pun lalu. Tanda kalau hai belang, people tanda kahir. Nani tu, angho ben ke autonomous state alam ninja sedang tu man ningal loke autonomous state ke lubik nja. Alam magalah. Lasi, nani tu, thang bakbe jai kathara ki hai pan. Ki bok fruit alam nang inton mil rap asentimela pan nang tum chong phui re chileng re alam mang kececak si ki unil lasina tum hana chunu dia phigel halo spokesman ta ki milang ko sinali lam mang ke thar pame adu pame kale nang li ningje sonde me parji alam mang la penali ta no la songja polo mi thanga thana songja polo Sejak polisi pini kena hoax na spokesman na nang pilo inglang sama kaya lasi spokesman na things lang ni pimina spokesman na ni pige BJP party penta kepacu bayalam ning jenon ku kami lagi pige kita tahu lasi ni tu macam ni dalam gal kamu la jai ke thar pamu orang chokchi aki chokchi do approve pek lang bongo sena alam na tum kiwa di la pen ke thang contribution ave polam kaninje la pen ke Jaya kathar tum rada phal humang hu sik sidul pen autonomous terangong division ki wajib phal sik thak kechistik thak na division abi amgan ni peklang autonomous state nangji lake sik sidul per 20 arwa te nangji lasi jaya kathar ke amgan o inquiry lam ningi delang tu jaya kathar se inquiry nahi phala bongo sena lam butha are bongo sena ke do peklang dak ke immediately lang tum sarkar phang ke chunir nahi ke lai bongo sena phang inquiry permit se al tum phang tak direct nangji pa plung nangji pusalang chike han nangji non ke jaya kathar se inquiry nahi ya phang ko bia phang lalu alam nanti kasalang tum putat lam ke dia bang lasi ada phang so pemang buri nang tum dai na karbi ko si karbi chi lalu nang tum pen karbi ne sondok ko te aju me lagi ya bongo sena another trick to Karbi Anglong dah telah munda sudah the Times of India londe ho page 4 oh datang forum blames bongo sena for Karbi unrest ta suara kasih duping lah lasi laki kecilnya malam kali alang tum cini loro Kipu alang ikan ini ceng hur statement bagi bongos na batang kecini abi pule. Ta apir bang ke latun ke extremist organization kami tang masih cepat lang kan jadi. Cini pamil orang itu kecini pamikal ko pia follow bini bongos na batang kira itu mulai. Lalu lapen angko itu cethanan thunai yalam ngelalo kan yang itu ke. Laican ningle. Jaya kathar phang kipu alang. Karbi Anglong akan tak kontribusi lagi sih. Karbi. Jaya kita lagi hai council long along sobat. Alangli dak saki claim long unhu. Karbi kai ban bangko ansi
sakuria kijoy ben kipi ma nampak klang ji pote alis nampak klang dak chot kali nogda ke do kar bi to pha Sunitpur ki do kar bi to pha lakadu kabe hakhinan ji puro kan ndu nampak klang Tapi kar biya tu fan alang ni rap marap rema ke kita tang las la MP election aprang seta isya video viral jadi ino kar bi alang ni rap media fan kithan alang alai walang ka hong jong si la ka du ga video footage nang ji pote tu enam det pu labang so evidence abang jong si ni tumpak lang thek det pote lai chan ni leng kopilo jaya ka tharan tu laso ahok perbang ke jong sila so evident paklang dam hek puno te alang ni dia chuhang nang ji te thang na contribution abi bisa alang ni kini ke tase blinder alang ni ki alam kan ni mane thang na evident abi bisa alang ni ning gar ke matha pen link si kan ji alang ni masalan hone spokesman ki ni suku ni la BJP tu ta alang ni alang ni ko sona muni ma ka tu ni chimi lasila kuson ki bok kru abang ke chok chela kan kar bi ang mate ingo khem mo division ki wan je alam man di de to mane phang ami thang jungjung political party aphan alli aphan ma tha ke rang bong padu stuju di alam man alli di de sakini alang li ni thulang ni mo jai ka tha ke autonomous state of 6 sidul a division ki wan ji phang ka bori Kumantulo jaya ke thar 6 sidul pen ke autonomous state angbong division ki wan alam ke ninje isibak a video clip do putna pekla tha isibak statement do putna pekla tha ini jaya ke thar ke ha rar phan lam ki than ka ninje ke lahalo itu autonomous state nangji to bangso autonomous state ki tum general state ka di nangji lake tribal state nangji tribal state nangji polante itum 6 sidung paragraph 20 BB ang dependency itum hang nangji lalu polante itum tribal state itum longote itum ki jopandu general state do polante itum inglo kevan ki jopana be ji kusi alang ni ketha nas 6 sidung pangtang nangji polam jelas ki puno 6 sidung kala gandu jok pilo ke 6 sidung ga prang ningkan thongka prang cingki than alo basi kan ni ko pialam ga cingki than di latum chini ma nasila kadu kabe 6 sidung aki mi muchot smasino autonomous state pare autonomous state nangpu itu phan 6 sidung itu phan nang ki pia kheta la hello 6 sidung arona ting pensi itu inglo ke phan na ke rai komgi ajak kong an alaman hadak piat lasi 6 sidul paragraph 20 BB ang deng pen itu tribal state cipalong nangji hala solam si ji ai ka thak kan nangji la general state lo pede tuhana ki sum ko gi aho kalam lagi itu chopur nangji ma hala amit sa tum son akhi tum son modi tum akhi tum son ha itu chombar nangji ma non itum autonomy doko 6 sidul non itum la medwana kidera pin wan itum pin itum adet itum ki jok banawe itum andeng tin lang dam bata itum pin ki jok banawe alang itum ninje thula jai ka tha ke development ha ningang ke ko pin development ason lang ke akang pa kang lo badala ke aning oi pu are kunna lo development pini itum thegong lo towar ka we school ke me Rana tum risoi janum sakuri ke long leban hang jolo apor ting salary pie the alang tum ke reng me sar bosa ki duk chini ni delo tapi ni in lo ke tum ko ansikar biang lo arat tum ke duk ki sum je chaknang ma ke lanir tum chini pa mel me pun thek along lo hakhi nei na paklang tum kidam tang ning kan borjan homosti ro dolong kami penjok anu lo munit juga ma prantam julo bala development lo mala pini dak dipu be la ke headquarter lo kar biang lo ke dipu ke dak ben kilometer phok ke paro to wara ma sewe dak na tung lo chini lo ke hakhi lo ke la dak badal dak kuso lo pura so dewan busti to wara tha la ke rong kai lo ke dak dewan busti la ke ward number 1 lo dam tha to ward ma dak la tha ande ku pusi development akam ki claim pula kan yelo atu
la non la over bridge ki man potong development lo botalan mu chima tham la 26 homos pilong la non ministry dum pakim krai potong develop lo bi atum kichitin ma are la 26 homos pilong ministry dum ke pakim no tema ini bangko ana riso janga tum sila bangso ministry dum ale ke no itu citana bang landam sana ata tona patanga la kim dena bangko ana riso jang tum ale ke no la bahala bangso a ministry dum ki kim kumar la contract da ke ha kutike se ministry dum ke pakim